Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Afdalu salawatullahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Twebaza ekitiibwa Allahu jalla wa ala akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba okusasira n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam alladhi ja'ana bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha almushrikun. Oyo eyajja dini y'amazima n'obulungama bw'obusiramu n'abeera nga mwana wattu abitutuusaako mpaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Yamugamba nti olwaleero nzijuzza eddiini yammwe ate ne ngibafuulira nga y'ey'obusiraamu gye mugenda okubeera nga ate munsisinkana mbanirize nayo. Naam, tugenda maaso ne omusomo gwaffe gw'ekitiibwa guyitibwa gwa yasaruna gwa book Iqra mu volume ya 4. Volume ya 4 twakoma ku line egamba nti fa awjasa minhum. Naam, tugenda tandikirawo insha Allah taala wano ku line egamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim. La yazalu bunyanuhum. Munansonyiwa nti mulimu peeni eno gyemulaba eyitamu. Omanyi ndi muzadde kati nga womanyi oba oli muzadde olina okugumiikiriza. Omanyi bwetaba amazina g'enkima emikira gina okukonako. Naam, agamba nti la yazalu bunyanuhum, la yazalu bunyanuhum, kadem la yazalu bunyanuhum. Waregede. Number 2, fama lahu min hadin, fama lahu min hadin, fama lahu min hadin. Awano gamba nti fama lahu min had. Okategedde? Okay, tugenze wano. La awda'u khilalakum. La au eno lam alif tewangala olwensonga nti eno lam ina fatha ne alif ina fatha, so kiba la a. Okitegedde? La a, then la au da'u da'u. La awda'u khilalakum, la awda'u khilalakum. Naam. Number 4, wa ila thamuda akhahum. Kadam wa ila thamuda akhahum, wa ila thamuda akhahum. Tuliwam. Naam, next. Min ilahin ghayruhu, min ilahin eno ghayne ghayru ghayru min ilahin ghayruhu. Khalau ila shayatinihim, khalau ila shayatinihim, khalau ila shayatinihim. Second last. Wahum yanhauna anhu, wahum yanhauna anhu. Bezi ekitenga muto twakiramuya sawuna eri gitwasobola okusoma. Nabagamba nti kino ekitabo kitibwa book Iqra. Tukisoma oluvannyuma lw'okusoma kiri ekya already.
Tulina ya sound ez'enjawulo. Twasokere ya already ne tugimaliza bulungi nnyo ne tudda ku eno. Eno ina volume 6, eno volume ya 4. Now once you've been following us ojalaba nti volume yaki ya 4. Naam, kintu twakimada mweri ya sound yaki ya already. So ntibanga tulina wa hum yanhauna anhu. Jegede. Kasembayo wayan'auna anhu. Wayan'auna anhu. Kyonna weekiri ntegereka. Wa hum yanhauna anhu wayan'auna anhu. Okategede. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Kama insha Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.